Lokumcoka kakhulu ngilokwadi kokuthi wena i-end product yakho loyifunako nguyiphi. Thine-ke betenkholo bahlabeleli betenkholo thine sisabambela ivangeli futhi noma ungasho ukuthi ilivangeli lakudala lokhu kahle kakhulu ukuhlala nje nguNkulunkulu nekuthi sometimes angeke kuze kube phela yi-tar road. Kunetimvo letamele uhambe utifunza along the way. Ngalesinye isikhathi utawurekhoda kungaphumeleli. Lokho akusho ukuthi saluyekela ngoba lithalente alikhona umnxusile naNkulunkulu. Lengingakusho nje kakhulu ukuthi asibambelele sitawufika ekugcineni futhi sitawufika sonkana. Kukhona tindondolo utawutitfola nawe usawenda lo music. Kungasiko ke bahlabeli betenkholo kuphela. Nabo bonke lamanye amazwe asithi nje sifake emandla ingwenyama yeMaswati yathi sithi ngwe asomfakele ngwe sesibone ukuthi sisenda kanjani. Kubonga mina kakhulu JTM nami ngiyadibongela ukuthi mine noThando Hlophe besingathola i-award lengaka. Ngithi-ke i-award ayisiyo yami ngedwana yeMaswati onkana. Ngiyabonga kakhulu JTM kungibongisa kule ndondo ye-Best of Africa.